Iyi ni Capital Drive uri kumva right now, yeni twa Bundi kumwe na Zoxy the Diva and uri butwumve kugeza ku isaha y'isa 2 uri kwenjoyinga cyane kubera ko tubikora fresh every day. President w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, uyu mugabo yitwa Shema Fabrice. Ku munsi w'ejo nibwo amakuru yagiye hanze, ariko none yatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira BCL yatangaza yuko yatawe muri yombi. Akurikiranwe ibyaha bigiye bitandukanye. Cyambere twamenye n'itangazamakuru nico gutanga check itazigamye. Ico nanje nakibonye. Ariko reka mbaze iyo umuntu azi ngo n'umuyobozi. Okay, tureke n'ubuyobozi. Umuntu usanzwe. Umuntu arakwishyuza wenda ugomba gutanga check. Ni gute wibaza ko ibintu utazagukora? Uzi ko abakire benshi bakunda kubikora just kugira ngo yishyize umuntu akamuha check ya fake. Idari y'ubikoze unyikijije. You can't even tell me ngo back up. Ndakurega. Tujya kumurega abantu benshi njye bigeze ko yima ariko nago wabinkora. Umuntu twariye ukuntu close ndamureka. Close? Mugasuzugura habamo kuba close. Ariko nyuma yaje kumbwira yuko atarameze neza kandi namuteshaga umutwe muri iyo minsi. Hari abantu batazi kuvugisha ukuri. Oh yeah. Aho nabikwigisha rero. Gusa kare reka nkita kaha gato cyane. Icyaha. Ubuzima muvuze gutyo nuko ari amakuru mfite yuko ashobora kuba hari n'ibindi binini yakoze ariko birimo amafaranga menshi. Bihera aho ngaho. Iyo baguhaye kuba umuyobozi ukubeye uba greedy. Ariko uzi ko ari ikintu cya danger man. Byatari. Ni nko wantereka. Reka nawe wakoresha none ntazakuvuga hano muri Capital Drive. Oya nago nabikora. Uwo bitewe n'ukuntu ukunda amafaranga. Nyaka yuko uyanga nayambe. Nyaka yuko mu cyumweru cya mbere cyonyine. Oya mereza isigaranye. Oya ntabwo nyanga ariko rero sinagwaye ubuntu. Ndimo ndavuga ku bijyanye na position ubonye umwanya muri mu kigo runaka cyangwa muri leta. Umuntu amaze just 1 year. Ayobora. Then all of a sudden utangiye kuba great. Ngewe ntabwo nabimushinja kubera ko bitarajya mu rukiko. Nibijya mu rukiko then agahamwa n'ibyo byaha. Ariko ntabwo urukiko ruremeza. Ni rushaka rwemeze twego tuvuze ibyaha. Wowe uri kuvuga kuri check itazigamye. Okay. Ibindi ntabyo ngiye kwemeza mu gihe ntabizi. Ibyo by'amafaranga menshi ngo byuko yari amafaranga menshi. Ibyo ntabwo nari impari. Ariko nibasanga ari byo ubwo ngubwo bihanira. N'amategeko. Ariko nabandi bantu bajya batanga check zitazigamye please. Mubireke mubyigireho. Na muntu urayikubita wowe. Oya. Na check injira ngewe. Yeah. Okay. Mu bintu nihaniye ni ibyo ngibyo. Ni karita ATM narayikase. Ufite amahirwe make cyane yo kuzafungwa. Umva Imana ubireba. President Trump no yemeye ko koko yaswitchinze planes. Abizi ko ejo twanavuze ukuntu habonetse inkuru ivuga ngo yavuye mu ndege imwe ajya mu yindi. Ntabwo yahise ajya mu yindi straight. Babanje kumushyira mu modoka yinuze itwara ibiryo. Nabonye ka video like this can't be, this is a movie. No kuri kwimana. None ikigaragaza uburyo bari abagabo baba bafite ubwoba nubwo biyemera byatari. Tuzi ko America ari super power country. Erega reka nkubwize ukuri umuntu ufite ibigambo byinshi urabona nkanjye hanga. Aba ari umunyabwoba. None se cya kinyanzi ejo bundi ni cyagukaze live one. In your car, on your phone and your radio. Check it out. Play Capital.